yn adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Y dosbarth i'r ebol adferch blwydd sydd â'n sylw'r beirniad Mr Dylan Rees ac Emma Edwards o Frydfa Fron Bach sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn ac dyma Francis Goggin yn dod i'r brig unwaith eto yn y dosbarth yma. Ydy, mae Francis mewn gyda penboeth twi, ffili ffôl, allan o penboeth tantrum a penboeth tulip. Wrth gwrs, tantrum ei hunan wedi bod yn champion yma yn y sioe haf. Cysylltiadau teuluol fan hyn wedi cael dipyn o lwyddiant. Mae Francis Goggin yn... mae hyn yn... yn deip mae Francis, mae hwn yn patrwm o be mae Francis a'i wraig Sally yn magu. Ydy, a maen nhw'n poblogaidd iawn efo'i yn y sioe, achos maen nhw'n ponis dangos da iawn. Os y lliw dan nhw, mae'n cael produso'n dda iawn. Mae sneb gwell na Sally yn produso'r ponis er mwyn i Francis cael dangos nhw. Wel, Dylan Rees, y beirniad yn y canol efo'r het. Yn... dal i edrych yn yno. Wel, mae o'n dod ag un i fyny'r llinell. A un penboeth yw hon hefyd. Ann Prater. Yn dangos penboeth y marzipan. A mae hwnna'n allan o tantrum hefyd, so mae hwnna hanner chwaer un sy'n sefyll yn gyntaf hyn o bryd. Wel, mae Dylan wedi bod yn driw i'r teip trwy gydol y pnawn fan hyn yn y ffair ac dwi'n meddwl i fod yn hapus a mae'r het wedi diosg. Penboeth twi sydd yn mynd ar wobr gyntaf yma yn y ffair iaf, eboles blwydd. Y merchnogaeth Francis a Sally Goggin o Merthyr Tydfil. The Business Development Officer, and in first place goes to number 946, Mr and Mrs Francis and Sally Goggin from Merthyr Tydfil with penboeth twi, and in second goes to number 959, Mrs Elizabeth Sherlock from Chester, with Swinford Daisy May. And third goes to 963, Miss Susanna Wilson with Boothsdale Dashiti. And fourth goes to number 958, Mrs Eridan Rees from Ammanford, with Erwasta Princess Leah. And in fifth goes to 956, Mrs Phoebe Ann Prater from Buckinghamshire, with penboeth marzipan, and in six is 1197 Bryn Rodin Hardig, the property of Mr Lee John Owen from Holyhead. So congratulations to them again, Mr and Mrs Francis Sally Goggin with 946 penboeth twi. Well, unwaith eto, somebody's having a very good day, Francis. A very good day, David, thank you. Mine has really won a lot this year. This is a very good class. Tell us what you've had around the bout and done quite a bit with her. Oh, actually, only once she got beaten exhibits forward. National Folk Show. We showed her 6 times, she won 5 championships, Supreme So Champion. When the National Folk Show, she 8 to the 10th. Well, she's not letting the penboy team down today. No, she's not. Well, good luck. You'll have your hands full now in the championship. After you show one for me. Do you know what? I'd probably be too fast. Gwerydd, Stanley Ann Rees o Ammanford, Pumed o Mrs Phoebe Ann Prater o Buckinghamshire, a chweched o Mr Lee John Owen o Caerdydd. So, warm appreciation. Penboeth twi yn creu argraff ar y beirniad Dylan Rees. Enillydd y dosbarth i'r ebolesin adferch blwydd yn yr Merlod Mynydd Cymreig. Llongyfarchiadau mawr i Francis a Sally Goggin o Merthyr Tydfil. Merthyr Tydfil with penboeth twi. And following behind is Swinford Daisy May, the property of Mrs Elizabeth Sherlock. And third, Boothsdale Dashiti, the property of Mrs Rosanna Wilson from Denby. So congratulations to the World Prize winners there. And as I said, it's a wonderful class, so we are nearly 20 entries in our yearling filio gelding class.